Opung. Oh na opung silam sihar. Tunggulang dosa laku tuh selelengan opung. Dung marsai tau ho. Au do paresa opung. Lau tu rumah sakit. Dohau paresa ho. Jadi selamat jalan mepung dah. Sonang mohor lepung tuhatai. Jalan dipati rumah sude akka perjalanan. Oh lihat ya. Bentar wis lagi ngambil kamera bagus jauh bentar ya. Pertama kali kita mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena kita masih diberi kesehatan dan untuk di sini bersama. Ini aku sedikit dan di samping juga lagi ujian untuk yang baru dia bisa datang ke toko untuk tadi kalinya dia dan bisa dulu sama aku. Jadi kata-kata buat dan dua itu aku sama dalam udah cuma penyakit dokter udah hilang penyakit dokter tapi kami tidak mengumpulkan. Jadi itu sampai yang pilih dari hukum walaupun hukum sering membentak kami di waktu dikajikan tapi kami bawa ketawa yang tidak pernah kami marah balik pun tidak pernah kami merasa sedih tapi itulah karena tidak punya pun jadi bikin lawak sama kami pun. Jadi kalau ada pun salah kami berdua sama Santi pokoknya jadi maafkan itu doa adalah selalu pokoknya ini semua sukses ke depannya. Terima kasih. Selamat jalan aku. Dan aku merasakan lagi pun sakit jangan mau cerita selama ini pun. Sehat-sehatlah kami aku di sini pun aku tinggalkan pun. Maaflah pun kalau aku ada salah pun selama ini pun. Selamat jalan pun. Selamat jalan padaku, selamat tinggal Naomi. Kasih Tuhan dalam hidupmu. Mati. Dari siapa? Duit.
Jadi dia memang kami menghidup maupun kamu may siang bagasan roamu. Jadi dia mu agak pinapar niya mangon sa libut na. Totong mahamu pinanganit Tuhan. Ginamang daon agaw laot ka sa deriyon sa tuwarsogot. Asanggiat itu di bagasan dami doklas ni rohamu sa libut na pinapar ni damangon. Pinapatuloy-tuloy menang pasahat ulaon. Berdua ini damangon. Suksuli manang dihita sudah sekeluarga. Totong matang dileo dihita hai pason. Asa di bagasan hai pason dihita sa luhut na. Keluarga dinadaw dok dina jonok. Dina badok-badok pakai damangon. Selamat jalan Mariamu anak. Selamat tinggal manang diami. Pasatamu mama tarenan ina nang cumoro ibu jawab Tuhan sa pangalaman tengah-tengah di keluarga salutna selamat jalan Mariamu selamat tinggal Mariamu karena di pertama orang ini populasi ayo pada kali pertama-tama tidak keadilan anak laki-laki ya dan dijemput, si nomor 2 dijemput ya tinggal tiga. Jadi perempuan apa gini? Ya, kesalahan di antara kami. Sengaja tak sengaja wajar yang mereka mana. Tak mungkin tak lagi salah. Jadi satu bang kita di mana kau? Di sebelah kepala dia kena husbri. Masih maafan mahita. Ada nak hulai. Koma warga Simonan mo. Orang mau diharga beli mata. Orang mau lihat rumah, orang mau menolong musuh. Jadi sudah pertaran ni, analisa saat pertaran ni, Pak selamat siang. Selamat jalan maho bagi kahonarikan nauni maho yang karena berpuli. Selamat jalan maho bangga. Ada kursus komunikasi di kota tu yang ada. Yang gue alami berbenda. Orang nama hingga di cerai takkan lain. Jadi apa? Adalah partai ibu itu buat orang ini meninggal dari gemuk akan tidak pernah dan tidak perlu mana atas ini
akan nasuliya at nagtiyaga. Walang iwabakan mo hindi. Iwan na wala. Walang tumayan na walang tumayan. At kadang-kadang alay mo yung pertikilan. Susoro gimana kung hindi anak hindi mo na akong susoro. Salam man ang kurasi ketika nagulakan ka. Nasulit ka sini. Akan pinapari o kumanalaka. Kailat Tuhan man at kahasadaw. Pero mula kahit pinapangmot takaga. Kusunit eh hatat. Sige na mo hatawag sa kubo. Tangan natong buhay bihita. Di binulong makatay. Selamat jalan madi bu. Selamat tinggal madi hari. Orang madi kita mau. Usaha mo ikoro uber ko. Alam na uber bebo gam mam bait rock. Itu beriwa kulo bato kutru masakit rock. Sino ko ko na mata kulo bagi sa ko sa mulati bagi sa ko sa mulakara. Doon tayo bato mo ko biya ba kulo kulo. Jadi waktu ilaban ko tayo sa kulo. Kulo masalah kulo dua. Nadulwa kulo na hari ispa na orang sana. Orang yang tuyo alay ma pakyan betul aku. Buat tuyo kita beberapa bahasa dikit. Alana orang kamu orang yang betul dan kaya kamu terlalu. Sikiro doamu memang terlalu. Orang kamu orang yang berbeda. Disangkir mau beberapa. Nak tuh kapal mana kegeleng mana, siapa mana mana, kapal mana mana sih, percaya orang mau betul nama nanti kalau bapak juga kuat, bapak gimana itu Tuhan itu berdua, sebentar nama udah apa, udah kusut berai, ada turun nama bapak nama. Selamat jalan mari bapak tua. Subuh di roba bapak tua. Terima kasih kami. Saya aku bapak tua saya kerja tulis mak. Terima pak. Terima selamat jalan mak. Allah pak. Kang. Orang kulit gila besok.
gimana sakit tuh ibu orang. Dulu kan kayak tangga seni kursi mana aja kami rame. Ono berkulit. Taruh saja. Mana kok pernah hanya pemain telepon. Orang keluar Amerika kami telepon nama telepon ini pernah. Gurang ko sorry mahamak ibu maka. Dari nama kata kita gurang ko sarap ko to mungkin margere-gere maka. Si bala hangka ko gabi babaku hangka. Selamat jalan mereka. Itu nomor usul sa itu kaya katuhan ko usul sa itu memang itu sa jalan ko ito pagsupa ala ito pas pagsupa kita mungkin pag ada yung pangarakat kung ito lang ko nasara ito minta maaf na ito mungkin ito mulang-mulang ko pumunta kapag yung pangahita kamang kayo kayo ko ito kayo ko ito so namahol siya muli tuhatay justru ko kasolan ni maho ito nagpulay ko ito ang kabalan ko kami na away ito mungkilina ka na situasi selamat jalan maho ito selamat tinggal may kami terima ko natin oleh naman ito Tuhan maksud siya terima para kita malakas sa presidente para uwi sa mga Ini yang mau kira ya, itu saya
dito na. Ito si Mahawiro. Sa araw kayo namin hula makatay. Hinabi magpuli na. Makatay hila. Dari serangan jalan manihula. Ngajun panggihul mo pangkiyo. Saya dati ang kami sinapa. Yan ako na tinigan mo ako. Sa ita ko makariniki. Akahamura wagariyo. Di paringgan ako mo dirami sa luhok na dauda. Salamat jalan manihula. Sa mga ito. Marami ka gulmong dauda. Salamat jalan. Sorang mga isurgo masamangan. Buti na. Pagkagawa, sinuot ang umaksa. Ito hatong wow. Nagruyan ma, diyan sa pisunin ng kru. Ikaw ang batahan. Kung na nasunod ang matangin. Paglahat na ako. Dadahorap yan ito. Dahil sila, ulian na umani ka na ako. Aray pag nisamin mula mamapatulan ito. Kau narimama, hindi mo. Apay mo, apay. Wala kayo na ako sulit. Asal mo, sabi. Karena dia memang dapat kuat sama kehidupan. Boleh ada hanya si kobe siang hari opal ko manalasa ko nakita do club siang pumasata mi ma protokol
Besok kita anak kita ngangon adok dulu. Wah, siapa bang? Abang membaca ya Umar. Waduh, Umar. Jadi kasih tunjuk ya. Oke, Awal baca awal. jadi mau lihat Pak, kebanyakan dia mataraja inata suripada nahu parsana bihami terlubu bima di hita namar dongan tubuh para diopunta situ sadaina nang diraja ni dongan sahuta boru bere bebere terlebih musima di hamu horong ni hula-hula nami tulang siahan hula-hula silitonga naksudima saluhukna nasokola hubuari hami horong ni hula-hula nami parjulo hami siak kasehutun mandok mauliate matutuhata pardengga basai nama ngaliat tiki nauli nadengga dihita apala di parnakok ni matani aryong imana patupahon adat pasidung ari-ari adat sormatuani opu laksiar dolion lasongonima dihamunahu pandoki hami saluhutna mauliate malabok pusu marajanami di haroromona dinarohamiu manggohi gukudu jojo nami dinauk saur madua na dua-dua nami nahwa holongi hami amang rajinak sori pada sadariomma patu pauta pasidung ari-ari niopulam siar dolion laos ditikyomma patu pauta adat nahobar tuhabata hottai alani pos dorohanami di samusa luhut na dongat tubuh nami raja ni dongat sahuta tarlumobi di horongi hula-hula nami asa narap mangulahom mahita raja nami naksori pada diadat nata patupa sadarion asyang giat mardala sude di bagasan holong dohot dame nasiat tuhata lasongonima raja nami bodari pabor hatotta dona tua-tua lau manuaton tusi borong-borong alana disaddo bona pasogit ina tua-tuaon nunga disimar pungu sude akan nasida namar sopu alani pangidon namido molotung boy dohot hita saluhut natusan borhat lau manuaton na tua-tuaon alai molotuk subui buah kamu ma ditang yang murah janami asa dinaborhat tami bodari songonina mulak muse tuhu taon duksai di suaton na tua-tuaon di bagasak kahipason borhat dohot mulak muse tuingananon jalalaos ditikyor raja nami di parngoluon ni na tua-tuan namion laos jahahonon nami mas secara singkat songon riwayat hidup manang jujur ngolu ni natuatuon atong denggamma tapai hutihut amang raja inaksori pada opi amang jahahomma jujur ngolu ni natuatuon jadi hala langsung ngamasian opungi akapoparan ni natuatuon asa tarida hamina rodi sonak kanamar hamarangi ia poparan di opunami si majutak si tulu sadaina mardaub do si tobuk hami poparan ni hutabulu ma poparan ni hutabulu adong do tulu dua ima raja udung do hotu monggo tua kebetulan raja udung dang adok hadir di tikyon alai poparan itu monggo tua adok tolu si nomor dua ima poparan ni bursok datu ima na jongjong noaeng dison dohot ausad diri si nomor tolu bursok pati kebetulan dengan dong rahadir jadi siak kangan ima na poparhono punamion bursok ronggur jadi sianima marudut terus sahat poparan ni paupunami bapak Sinopa dison jadi lokap ma bapak Sinopa nama jahahon jujur ngolui bay mamang
mulai tepung. Jadi hujahahum majo jujur ngolu manang secara singkat nida mangon. Na perjulu ia opung nami oppu manalasa Elias Simajutak mangalap boru ni rajai boru silitonga sian simarupo pusada tubuna 5 halak 3 may bawah 2 may boru anak bawah siak kangan oppu manarican anak sipai 2 oppu rusmian anak sipai 3 oppu roiman boruna sihaan manasiak kangan marhamulia mon tumarga siahaan boru na paduahon marhamulia mon tumarga si mangucong ia opung nami oppu manarican mangalap boru ni rajai boru siahaan sian si marupo putolu tubuna 10 sadahalak onom may bawah 5 boru anak siakangan oppu nadia mangalap boru siahaan sian juragatan anak sipai 2 oppu lamsihar mangalap boru ni rajai boru silitonga nahinan sian lobu siregar omma amang inang suripada nata adopi apala ditikyon anak sipai 3 oppu dosma mangalap boru ni rajai boru silitonga sian simorpopu 2 anak sipai 4 oppu mangapul nahinan mangalap boru ni rajai boru siahaan sian simorpopu 3 anak sipai 5 ama Elprida mangalap boru ni rajai boru nenggolan sian kisaran anak sipai 6 ama Regi Roganda mangalap boru ni rajai boru pangaribuan sian kota Cane boru nami na boru sihahaan manaksiakangan marhamulia maun tumarga lubat turuan boru sipai 2 marhamulia maun tumarga siahaan boru sipai 3 marhamulian maun tumarga siringo-ringo boru sipai 4 marhamulia maun tumarga lubat turuan boru sipai marga luban batu tubuh ma damang nata adopa-adopion tanggal 20 sada bulan 2 1950 sada marhasohotan marhasohotan madamangon dohot dainang di tahun 1974 di basa-basa Tuhan do ianakkon imahami onom halak tolu bawah tolu boru anak siakangan amalam sihar mangalap boru ni rajai boru hobbing sian pahai tubuna 5 bawa anak sipai 2 amanopa manang hamisat diri mangalap boru ni rajai boru siagian sian padang nabidang labura dadanak dihami 4 halak sada bawa 3 boru anak sipai 3 rantau manibul Simajutak na mangalap boru ni rajai boru siaturi sian sidikalang amanginang suri pada mengidotamiang dohami asang giat nian tujulan narion dilian amatta namarhuaso hagabion diangginamion tujuluanon mengidotamiang mahami asa digabi Tuhan tu keluarga nasida anak dohot boru siahaan marhamuliam maun tu anak liamang boru nami margasi hobbing sian pangaribuan tubuh nasida 2 halak sada bawah sada boru si nomor 2 boru marhamuliam maun tu
anak ni amang boru nami marga Pasaribu sian garoga padang siat domang di basa-basahon debatado di nasida opat danak tolu bawa sada boru sinomor tolu marhamulian maun tu anakna mang boru nami marga Samosir sian garoga pearaja di basa-basahon debatado danak tolu dua bawa sada boru. Jadi hujahau itu seri singkat sejarah singkat perdalan nguluni damang natado barupion. Ia tahun 1923 marhuta sarama among namion tuhuta garoga mengalului paddaraman na libidenggan. Jala dibuat do sude hami keluarga dohot dainang pangitubu rap hami geleng na tu garoga. Basado Tuhani dapat do paddaraman ni damangon di garoga martani huhut manopabosi holan asadong permuru-muru hami anak konna dungi ala basani Tuhan boiro damangon manuhor pertapakan di natumik ka garoga jala girado tikii di pauli bale-bale nageleng inganan nami jala tambatan SMA sian garoga do hami sude pinoparni damangon di tahun 2007 ala damangon nama dohot dainang tinggal di garoga dang adong beronganna alana ya nakonna ngamangaratto jala marhamulian sude jadi di tahun 2007 hubuan madamangon dohot dainangon pidda tuhuta bajaran delitua di sima hami tinggal 1 tahun 2000 lalu jala sian bagas na di bajaran deliwodo inang nahinan modding dungi pidda mahami marjabu tu mariddal si pangkongsi sahat tu sadarion jala status ni damangon babalu mak molo damangon dang heapo lamar sahit uju di ngoluna sampai di podopon alai di ngoluna alai na di bulan Mei 2024 marsahit madamangon jala hubungan hami mamarubat rumah sakit murni teguh ala diagnosa dokter do damangon penyumbatan saluran sian hati tu empedu jala dibaid do tindakan medis MRCP manang endoskopi lau pamasang selang alai ala naung tersumbat do saluran ni alati dang boy masuk gabe gagal ma pemasangan ni selang dung gagal pemasangan ni selangi dirujuk ma tu rumah sakit Adam Malik gabe mulak mahami tu bagas namion hari Minggu tanggal 10 Juni 2024 ala berketepatan libur di Papodom ma di Jabu huhut saya dusukuni do haroroni geleng na sosahat dope ngasahat sude halaki walusi hami di dalat dope bapak jala hupatu pahami do marlon nabadia sian pangulani huria naposona GKP Pasarorum si biru-biru habis sipul marlon nabadia hupatu pahami do geleng na si panganon lomok-lomok holan dipangan damangon hasoloman nai ate-ate nai sulang-sulang ni anak konna hira-hira 15 menit nai ngai tinggal hod damangob behami tepak mah hari Senin tanggal 10 2024 pukul 10 sia 40 luwip ditinggal hod damangon ia damangon tutup usia 73 tahun marpinop permadamangon anak dohot parumain onom halak boru dohot hela onom halak pahopus yan anak sia halak pahopus yan boru sia halak punguma sude pinop pernidamangon 30 halak amang inang suripeda dang terbahen dang adong salane natoras namion manang damangon tuhamu di persauranna ba mangido maaf do hami asa maaf pok kamu ma hasalaan ni natoras namion tiki di ngoluna jadi songoni majo
jujur ngolu manang reot singkat nahusahon hami ima di damang naburju na tadu perbion mau lihat mak ptima. Jadi dia mataraja inat tasuripada na ho parsangapi hami terslumobi di horongi hula-hula nami tulang kami atar songonima jujur ngolu na buy hupatorak kami di tikyon mau lihat godang ma dihita saluna sidok putih mahami siak kasuhuton mau lihat ma. Asa lihat panggabia parhorasani di poparan ni na tua-tuaon las di somahami na mardongat tubuh poparan yo punami sitolu sadaina Raja Mardauf sitopuk dok kota bulu lihat ma panggabian lihat parhorasan lihat nak hamora badamang magodang lihat lihat Jadi narwaku dihita popara dia puta situlu sadaina do dihasuhuto bolon. Mardomu tutikia tersongoni maragodak kasuhuto dilihat dosrata. Mau lihat mak. Jadi adorak sota jauh godak kasahatani. Sesuai do pakkatayautan naboda di dehamu hahadolinami. Raja Mardauf doho Raja Sitopuk. Songonok somal taulahod di Medanon. Ulaon na balga ulaon na memet. Molo hahana na marulaon anggina magabi parsaud manak persiwabung na songoni manang ditikyon ala dihami popara niyo puta siya pudam masya si Raja Hutabulu dohoton upasatami matuhamu harulinami Raja Sitopuk do Raja Mardauf asa dos matahimuna nalaw manguluhon ulaw tadi bagasa sadariton dohoton upasatami mau liate godang madihamu hahadulinami songoni mahatasya kami hasuhuton sian Hutabulu. Mau lihat di suara muna ang giduli nami Raja Hutabulu buat si Tobuk do Mardauf si serhata maita. Mau lihat matutu di hamuna ang giduli nami pinoparnyo putta nagabay Raja Hutabulu. Siak kami haduli muna si Tobuk do Raja Mardauf kebetulan nuang naman yuk mikon si Raja Mardauf. Di tahiro hatta tu di bagasa sadarion. Tinok pinasa muna tuhami ulaon manang panuturi manang persaut di ulauta di pertua ni damang natahulong yon ima opu lamsiar doli siak kami pinoparnya doli muna Raja Mardauf hujalo hami may doho denggan alay lakso hindi otok pangiduan nami tuhamuna ang giduli nami molotu ngadong akan hurang lobian non
amang na tua nang dihamu ka puku tok pengot tamuna hami hadulimuna alasya sudut na kana posoro mahami jadi siya kami pinoparno ta Raja Mardaut hujalo hami mai dohot dengan mulia Kami majalah horas. Nuai peta ujung ima tortor tagodak kasuhuton. Dihamu pada nami. Ditahuin naik na tio binay matok tu panuhatan. Baik dama magodak si tio-tio. Las padomu matogodak kesehatan. Sana dua tolu. Horas. Horas. Horas ma. Mau lihat ma. Tabuak mahudulata. amang permusit nami Gabi mak gabi. asa utom hami jok tulang nami rajai siahan badamang ma nauli ti moliate tulang dinang rohamu manggohi goko do jojo nami ope puasa tai ma hamu tulang mau lihat maju tu aku Nina Horas dihamu keluarga besar amang baru nami opu lamsihar iya maju tu tulang digoko do jojomu nunga rohami ima lau pasahaton adat nagok di parsaruma tuan ni amang baru namion nakina amang baru di haroron nami di buana kainata suripada do boras pir do nono nami ma pir main napoki baul pasalongan pir ma tot di mulu saluna luju ma nang akapan amotan matu tu tulang matu tu di adat nanaik si pasahaton nami amang baru nasugut di parmoponi nunga pasahat tami ima sabut sungon ulos perpudi tu amang baru nami apala di tikyon Roma hami susah itu mangguhi ima ulos naik pasahaton nami amang baru amatoro pinopar ni amang baru namion tolu bawa tolu boru pasahaton nami manon sada gaya betulang tolu tu anak tolu tu boru sada tu pahopu si anak sada tu pahopu si boru gaya betulang onom do tu pahopu walu sada manon tu amang boru nami namar hamaranggi gaya betulang sia sia pasapuluhon
tu na boru ni tu boto ni amang boru namion. Songonima na boy pasadon nami. Alay mo lutukpe hurak sikop radedo pe hami mangguhi. Songonima atorangan ni ulos na naik si pasadon nami amang boru. Gabi tulang. Parmusik nami. Gabi mak, gabi. Ala pasahaton ada mahami tu pinopar ni amang boru nami opung alam sihar dulun. Baik damang ma godang na obar tu si. Kita dorong. Ya, satu-satu ya, lengkap. Bawa pusat bawah. Bawa pusat baru. Bawa pusat baru. Amang muda. Kira muna. Baru dapat bola. Songoni mana boy terpasehat tami memang baru apalagi di ulauta di partikyanon. Sidok buti kami memang baru. Mau lihat ma perjolo di pasahat nasarohanami. Kami keluarga si majutak terlemowi mai di pinop pernidamang nabostang nuekta baru-baru apala diobas Ariano. Di hamuna tulang nami rajai siahan. Mulyati ma perjolo di pasahat nasaroha nami tuhamu tulang nami do nat tulang nami dinarohamu manggohi gokko do jojo nami diulau persorma tuaun ni damang nami apala diobason dihamu nat tulang nami diharoromunai nat tulang tutakas do hujalo hami dinarohamu madapoto kami akapergelingamuna diwok kamu tutu eme namar ludu manang boraspir asapir men napoki baul-baul pas caloman pirma tututo dinami akapergeling muna selujulujuma nang akapangomuan Madutu namang iubus tulang di pasat tamudo tu hami ima ulos sitorok rabu ulos nagajang songon ulos panggabe asang gia matutu di pinopper ni damangon di habudian ni damangon tuak katiki namang iut sudah tu tuak kasitorok pinopparon jala naksi gajang umur
asa rono nami matulang nang dihamuna tulang nami asa bakot na marhal tuma na tubuh di rubian horas sami pargiling muna na majalo sari tabetu hatta matutu dihamuna sikat na mangalean matutu na mangiubu si raja nami tuktakas dohami dipode hamuna hami akka pargiling muna anggia tutu to akatik na mangihut hami akka pargiling muna nang akaburu muna sok-soina pahupu muna asanggia tusadana tututahin nami tusadana kami dak kaulaun na maragami ina madalani akka ari-ari ningulu nami asanggia matulang songon idoknya kana natutua na madok asati komen neng giringgir bulung ngai rata-rata hata nauli hata naringgan na pinasa muna tuhami akka pargilong muna pasautom matong amatta martua di bata open waing raja nami tulang raja isiahan do akannya tulang nami opung nami neng Roma hami lau manobahamuna tulang nami do na tulang nami sesuai natahatai diri raja nabudari raja nami di somahamuna sobaun nami las pasaton nami ma songop piso na gajang dalam nami lama nobahamuna hula-hula tulang nami raja isiahan nang sian percabaro pajuhudi sonarima raja nami pasaton nami dido na tua raja nami tak sudah inna pulung nasu sakut jerbadia tak sudah inna adat sipatu paon tupe subaenon nasu sadia asan wae pediamuna tulang nami raja isiahan do na tulang nami las marohani rajai neng Roma hami lamano bahamuna tulang nami do na tulang nami tunggu 5 rohani rajai gabi amang buru amang parmusik nami gabi mak gabi neng Roma hami pasahaton soban nami do piso na gajang tutulang nami raja isiahan asabay damang ma nauli jadi dihamu tulang nami dohot na tulang nami mulutuk songonipe raja nami naboy tarsobahon ni kami akka pergilingo muna martami akkamu tulang nang tulang asang dia tuaka ulaun na mangihut boy martaba-taba lasoro hamuna tulang nami dohot na tulang nami naboy si patukan ni kami akka pergilingo muna ido na tua-tua asa si titik masih gopa hudung les ni rumah tuk songon itu naboy tulang na tulang naboy terpasahat ni kami akka pergilingo muna tuhat tadi batama na manggoy pasu-pasuna sido buti kami tulang Melati mah dia muna enak kenami kami nian pernah kutuja guru yang
tingkat biga kami so rasuluhan kami moron alai sonon perhamaran gitu kami beha jam kabiran kami dan mungkin sanu juga paham kami dari so perlu muda do. Jadi tersongonido tulang di hata ria raja nabudari tersongonido na masa para dato di ham perkelengomuna marga si majutak dan apala si songonibe olo ay olo gajang do piari tulang. Jadi ujungan nami maju tu bulan para dato nami. Jadi amang baru nami waktu tu balgay na tiang rumah balgay tiang isopo nunga gabe amang baru nami nasa rumah tu say unggabe ama hamu poparanakan ang boso tulang asa balitang may napagabe tumadak ko si teruan arimuno gabe ala huberek kami tung masay takasdo hamu masay paulo asa pinat ko kujuru may na utaw pinitapian manak turia pe sudah peparan ni amang boro namion do hamu na maramarangi tusima dabot akapar songonima adat na buhay tapasat kami pada tikon sidok boti mahami amang boro ujungi tulang mak ujungi tulang jadi tinawin na muel tiu binayat tu panuata baik damang masih tiu tiu pada umur tu hasatan sada dua tulu ora